بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رسب هذا الإمام القسطلاني ثم إلى صب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an Abdullah bin Abi Aufa saking Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa i'tamara umrah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatafah mongko tawaf sapa Kanjeng Nabi bil baiti ana ing Baitullah. Wa shalla lan salat sapa Kanjeng Nabi khalfal maqami ing dalem burine maqam Ibrahim. Salat rakaataini ing 2 rakaat. Wa ma'ahu lan iku sertane Kanjeng Nabi. Wa ma'ahu lan iku sertane Gusti Kanjeng Nabi man utawi wong yasturu kang nutupi sapa manhu ing Kanjeng Nabi. Wa ma'ahu lan iku sertane Kanjeng Nabi man utawi wong yasturu kang nutupi sapa si man yasturu kang nutupi sapa manhu ing Kanjeng Nabi nutupi minan nasi saking manungsa. Faqala mongko napa niku faqala mongko ngucap lahu maring Abdullah bin Abi Aufa sapa rajulun siji wong lanang adakhala aneka bimana hal adakhala ana to melbu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melbu al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Adakhala ana to melbu pada bihal apa to melbu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Qala monggo jawab sapa Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa la ora melbu. I'tamara umrah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa mongko tawaf sapa Kanjeng Nabi bil baiti ana ing Baitullah. Wa shalla lan salat sapa Kanjeng Nabi khalfal maqami ing dalem burine maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim nika bene pesarikna Nabi Ibrahim bening lampet tasokona Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah nika cak maqam Ibrahim gambar soko. Rakaataini salat ing 2 rakaat wa ma'ahu lan iku sertane Kanjeng Nabi man utawi wong yasturu kang nutupi sapa man hu ing Kanjeng Nabi nutupi minan nasi saking manungsa. Faqala mongko ngucap lahu maring Abdullah bin Abi Aufa sapa rajulun wong lanang yakni takon adakhala ana ta melbu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah tamelbu ing Ka'bah. Qala mongko jawab sapa Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa la ora melbu.
riwayat hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah kemudian tawaf di Baitullah. Setelah itu Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat persis di belakang makam Ibrahim. Kemudian wa ma'ahu man yasturuhu minan nas. Kemudian Nabi memerintahkan atau ada seseorang yang dijadikan sebagai sutroh, penghalang antara Nabi dan orang-orang yang melakukan tawaf sehingga tak lebat ya dengan Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga, apakah Nabi masuk ke dalam Ka'bah pada saat melaksanakan tawaf atau setelah tawaf? Maka Sayyidina Abdullah bin Aufah qala la, tidak masuk. Kanjeng Nabi tak masuk di dalam Ka'bah. Taib. Hadis nikah menunjukkan pertama adalah kesunnahan setelah melakukan tawaf ning Baitullah. Kesunahan sholat 2 rakaat setelah melakukan tawaf ning Baitullah. Mas sunnah mun Kanjeng Nabi sholatah ning persis ebudina maqam Ibrahim. Tetapi sebagian para ulama mun pacet tak memungkinkan untuk melaksanakan melaksanakan 2 rakaat sunnah tawaf ning maqam Ibrahim, maka haitsu ma tayassara lahu dzalika fi ayyi mawdi'in minal Masjidil Haram, keneng ning bucoh, keneng tengah, keneng pokon selama di dalam Masjidil Haram, tetap oleh kesunahan salat 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Engki mun sunnah nika hukum sunnah muakkadah. Engki beneka salat 2 rakaat semarana tawaf bagi orang seto tawaf yakni at-ta'lit taif, orang saat tawaf ning Ka'bah nika ayu addiya rakaatai at-tawaf khalfa maqami Ibrahim. Disunnahkan bagi orang yang tawaf melakukan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Fa in lam yaf'al fa haitsu ma tayassara lahu dzalika fi ayyi makanin minal Masjidil Haram. Mun baca tak mampu karena pun berdesakan zahmah tak mungkin salat saat nega pun tak memungkinkan salat ning lurus makam Ibrahim. Nah, biasanya orang-orang ini kegentenan. Nah, untuk arbuan bisa salat ning makam Ibrahim ni ke pada orang yang sholat masalah di situ orang lemak ni kegentenan ajogo patang teguhan tanang sini kak jogo kapi jangan sampai lebeti orang jangan sampai bos trabos orang gentenan sholat 2 rakaat ni kesunnah muakkadah tapi bagi orang yang tawaf ning Ka'bah. Nah, berarti dari hadis nikah faedana adalah sunnah muakkad bagi orang yang tawaf as-salat 2 rakaat ning budina maqam Ibrahim. Mun mampu, mun memungkinkan, mun tayassar, mun bisa, perkara tak bisa. Tako enyak penyakor mun bitiban jala pula. Mun pas sampai memberanikan diri waktu musim haji nganeka, mun waktu sepe mungkin ki kemungkinan, tapi mun musim haji moro mari tawaf abejeng ning maqam Ibrahim tanpa beda man yasturuhu minan nas, tanpa beda orang se ebede di sutroh sekira aman dari orang ya mercat tongku jala pola mercat ya. Jadi mun mengkhawatirkan keselamatan maka tak usah maksa. Maka dharma pendapat para ulama maka diperbolehkan ayu addiya rakaatayil tawaf khalfa fi ayyi makanin minal Masjidil Haram. Keneng ka mak bae lah pokoknya Masjidil Haram ki oleh kesunahan salat 2 rakaat semarena tawaf. Dadi mun topa wujudus siham asyadid zahmah. Nah nika tak apa-apa salat ning pokoknya napa nyaman ning sekitar Masjidil Haram.
Taib. Yang kedua, wa ma'ahu man yasturuhu minan nas. Kanjeng Nabi asolat ning maqam Ibrahim nika, khalfal Ibrahim nika, khalfa maqam nika menggunakan man seseorang situ ngoreng. Yasturuhu se'bada di sutroh penghalang. Berarti sunnah bagi orang abejeng, imam atau munfarid menjadikan sesuatu sebagai sutroh penghalang. Bagi makmum cukup imam sebagai sutroh neka kebe penghalang. Jadi mon bederengan salat di tibian neka sunnah pakai sutroh, pakai surban. Lah supaya orang tak lebat ya dan sambian mon lebat ning ya tasa sutroh tak apa-apa. Seta oleh hukuma engki peneka macam-macam para ulama beda si makruh, beda si haram lebat ya dengan salat nika. Lebat kan lebat antara nasutroh bener yang sabejeng aling kaya tasa sutro nika. Bisa pedang sabe otabe sajadah. Lebat ia tasa sajadah tak masalah. Tapi mau lebat ia tasa saja lurus sajadah lebih dari sajadah ni kata apa napa lebati. Tapi mau lebat antara sajadah bener yang sabejeng aling kaya tasa sajadah menikah. Maka nikah hukuma haram lebat ia dan orang salat. Makanya sunnah hatta la yamurru amamahu sehingga orang nikah tak lebat annas kela tak lebat ia dan orang siapa jeng kela. Nikah sunnah hukuma ngakui sutroh. Temu apa jeng sunnah cak le cak apa jeng ia dan labang berlebat orang. Pakai sutroh, mon bisa pelurus tembok ni gawe sutroh atau cagak ni gawe sutroh. Cagak kemek cukup. Eta cekaki pedang beseh cukup kaju pokoknya gawe sutroh. Secukup orang kasama lebat kasama le orang selebat ni kata oleh dosa. Ini sunnah bagi imam atau munfarid oba orang sahabat yang bitibian mon makmum cukup imam mereka segawe napa sutroh. Cek ban seroban mon apa jeng cek ada lambang cek berlebat orang nyaris sekiraah aman dari berlebat orang. Paham ini? Adapun ancaman orang selebat ya dengan apa jeng menikah. Nabi SAW berdabu, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadih." Kalau saja orang yang berjalan di depan orang yang sholat mengetahui sesuatu, yakni dosa yang akan dia akan mendapatkan dosa yang akan dia dapatkan, maka sungguh dia akan berdiam, akan menunggu arba'ina ini para ulama ada apa pak polo jadi pak polo hari apa pak polo bulan apa pak polo tahun pokoknya Kanjeng Nabi ada arba'ina ada tek zaman pak polo bisa pak polo hari bisa pak polo bulan bisa pak polo tahun atau pak polo solatan lebat ya ada orang yang angu ada ente pak polo hari tenembang lebat ya ada orang abajeng saking diri rajana dosa. Nah, sebagian ulama la adri aqala arba'ina yauman au syahran au sanatan maksudnya Kanjeng Nabi ya apa pak polo are apa pak polo bulan apa pak polo tahun pada dek saya tahu pokoknya orang ada ente zaman pak polo mungkin pak polo are mungkin pak polo bulan mungkin pak polo tahun bengo ada ente pak polo tahun sampai dentek orang ria maria solat daripada lebat ya dan orang solat. Paham? Tidak lebat ya dan solat kecuali pada sutrona. Cak kaleng kaya dengan solat. Dosa raja nih. Cak saking nggak tahu orang ria kata apa tuh sana. Bangun ada ente pak polo. Bisa pak polo are, pak polo bulan atau pak polo tahun. Nah, jadi melewati orang si solat nikah macam-macam kibadah se hukuma haram. Sedangkan Al-Imam Al-Ghazali lewat di depan orang yang sholat nikah tidaklah sampai berakibat hukum haram akan tetapi sebatas makruh. Pendapat Imam Ghazali. Tapi kebanyakan para ulama menghukumi kibadah nikah haram
menabi hukuma al-Imam Al-Ghazali yang kipenika makruh meskipun pendapat yang dianggap sahih yang benar sebagian termasuk Imam Baghawi, para ulama selain ini adalah haram hukuma. Imam Baghawi benar imam selain imam-imam selain berselisih pendapat kelaban Al-Imam Al-Ghazali ini ke dalam kitab Majmu' Al-Muhadzab ini terangaki bahwa hukumah lebet ya dan orang solat nikah hukumah haram. Lebeda orang ban mancing dina kok apa je dekik kaki mon apa je kok se mancing ke lebeti antara no orang apa je bi orang se mancing tadi sutroh nikah ke lebeti mau lebet ekas sana tak masalah tak nyamah lebet ya dan orang apa je tadi cek lebetan ya dan apa je nikah punya orang apa je ambu mon sampean kaburu cek neng ada malah tak kalengka keburu maksa nang ada wiritan orang kaya wiritan mari wiritan kaya bajang ba'diyatal jum'ah keburu Allah lah kalengka engki jadi cek sampai apa ngelebetin orang se apa jeng apa boleh orang gila ampun ngangkui sutroh idza shalla ila sutratin haruma ala ghairihi al mururu bainahu wa baina sutrah mun badare ngabajang langakui sutrah lebrik surban ya den ki lebat ya tasa surban tak lebat lebih dari surban ne ka maka haram hukuma wala yahrumu wara'a sutrah budina surban budina sutrah ne ka tak apa-apa mangkan sebagian para guru tak yang kui mun salat ne ka sabe beda dua alasan sepertama takut aganggu takut mengganggu deka kekhusyuan karena kadang-kadang melorot becek boleh dikiano melorot becek boleh sebagian para guru dan kaulah menabiah sholat surbannya kayak sabe sopaja teti sutroh nomor dua takut bekto sholat gila keker ducal akhirnya sibuk bimecek surban pas surbannya lecen kain tisu kain apa harus lecen doa ya nyanyi melorot nyanyi geger akhirnya joko bon joko macek surban bon mari rukuk macek surban mari sujud macek surban tetap sunnah pakai selendang pakai surban walaupun benar surban kain apapun pokoknya kesandeng keselendang sunnah dalam sholat mun kira atako geger tako aganggu sabe gabe sutroh gabe sutroh juga hukum sunnah. Nah, neka Al-Imam Ghazali enten yukrahu wala yahrumu pendapat Imam Ghazali makruh hukum tak haram was sahih balis shawab annahu haram wa bihi qata'al Baghawi wal muhaqqiqun adapun secara pendapat yang paling banyak ingin penegak hukum haram dan termasuk itorok keleban Al-Imam Al-Baghawi hukum lebat yatasa iya dan orang apa jeng aneka hukum haram yang kimula tak ada jalan boleh umpama labang situng ya ada labang ya kebaya solat bi orang sambian antara kejeding kutil haji ya lebat salah orang jadi lebat apa jeng ya dan labang tak ada lebat boleh makan cak apa jangan iya dan napanya mana tempat se kebaya lebat orang gelap nah neka sunnah hukumah ngebai sutroh nih kak karena orang selebat ya dendang abajang nih kayak yolok setan nih yamai setan dalam situng hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la tusalli illa ila sutratin janganlah kamu salat kecuali menghadap ke sutroh wala tada' ahadan yamurru baina yadaika dan jangan kamu biarkan seseorang lewat di hadapanmu mulai ngakui sutroh ki beda orang lebat jak peneng adeng bi tanah fa in aba fal tuqatilhu mun tentu akeket tak apa-apa lah berdiri pancet betul kok pancet betul keket kada tak apa-apa kemarin terus aki baju fa inna ma'ahul garin karena orang yang selebat ya dengan bajang ini kanjeng Nabi bersamanya al-qarin yakni setan berarti setan lebat ya dan sampian sampai pelebat setan jadi tahan meneng
male oneng cek sampean tepan salat. Wattafaqal ulama bi ajma'ihim ala istihbabi sutrah bainal musalli wal qiblah. Maka sepakat para ulama bahwa disunnahkan engki panekan apa? Membuat sutroh penghalang antara orang sah salat dan kiblat. Pakai sutroh. Idza shalla munfaridan au kana imaman, salat mon salat bi tibian atau salat dadi imam, maka cek sampai salat tak nganggo sutroh. Mun dadi makmum Ustaz, mun dadi makmum imam cukup imamne gagawe sutroh. Paham? Nah, jadi mun napanya mana mun la dadi makmum, imam ini kepon otomatis dadi sutroh, dadi penghalang. Lah bagi imam nyabe kajuh, nyabe napapun sekira orang mereka oning cek bahwa mereka cek sampai elebetin antara na orang saat solat ben antara na sutra mereka. Bahkan tade hukum lainnya mereka sobung menurut pendapat sebagian para ulama mereka. Wah, apa kata beliau, walau wala na'lamu fi istihbabi dzalika khilafan. Engkau tak ngeten lah minimal rela sunnah rela lainna sunnah engkau tak toman beda pendapat selain sunnah ria. Jadi mun beda berpendapat tak sunnah engkau tak nemu. Ya. Kata beliau, tak nemu engkau. Ya, ialah sunnah jadi lah sepakat para ulama bahkan tak nemu hukum selain sunnah. Nah, jadi cek sampai berapa kira-kira sutroh biar orang saabajeng neka jaran kira-kira yustahabbu lil musalli ayyakuna baina yadayhi sutratun min jidarin aw sariyatin aw ghiriha wa yadnu minha bihaitsu la yazidu bainahuma ala thalathati adra. Disunnahkan bagi orang yang sholat hendaklah antara orang yang sholat dan sutroh min jidarin daripada jidar au sariyatin atau tiang namanya mana cagek au ghairiha atau apapun wa yadnu minha pesemak dari tembok pesemak dari cagek atau pesemak dari sutroh gelek la yazidu bainahuma ala thalathati adru'in cek lebih dari telo dira cek lebih dari telo dira jauh-jauh cek lebih dari telo dira okor kipun sajadah ka sabon sedeng okorna sajadah ka sa kanto sutrona labong ruah orenga jauh gelu cek lebih dari telo dira okor jadi cek jeng lanjeng ya neka antara na orang se asolat ben orang se sutroh ini pendapat Imam Nawawi neng kitab Raudhatul Talibin juz hitung halaman 398 bahwa pendapat Imam Nawawi la yazidu bainahuma ala thalathati adru'in cek sampai lebih dari telo dira antara orang saabajeng ban sutroh keneng tembok keneng cagek keneng wa ghairihima apapun au ghairihima keneng surban keneng kaju keneng apapun untuk penghalang dari orang selebet cek jeng lanceng lebih dari telo dira wah 3 meter tahun yang mau orang itu njong teki ya jadi okor neka pendapat Imam Nawawi. As-sutra fi sholati sunnatun muakkadatun. Dalam sebagian para ulama ada membuat sutroh dalam sholat neka sunnah muakkadah illa lil makmum kecuali bagi makmum fa innal makmum la yusannu lahu ittikhadu sutratin iktifaan iktifaan bisutratil imam. Bagi makmum cukup menjadikan imam sebagai sutroh atau sutrona imam neka ampun cukup gawe sutrona makmum berarti tak usah neka dari hadits neka pertama sunnah hukuma bejeng 2 rakaat marena tawaf beda orang mare tawaf tak salat langsung entar ke sofa marwah tak langsung salat apakah ki sunnah abali boleh kama qaum Ibrahim tak sunnah karena sunnahnya mari tawaf langsung bener mari sa'i mula potos sa'i ampun elang kesunahan abajeng 2 rakaat ning makom Ibrahim mantar pada depak kepi pacet repot mun tak toman depak ni kebingung ilmu haji neka
walaupun pinter tapi tak tahu mana praktek. Kadang maaf kalau non sebu bisa lebih reng budu. Reng budu keng mari ngelakonin haji atau umroh bisa mulai. Anu mah edina Pak Ustad. Korang denaan ben. Nomor 2 bab akabin. Orang budu bisa mulai reng pinter. Sepenter kita abine. Saya budu mari abine bisa mulai. Anu neng ukut jo wis hatam. Apa kitab tung aja? Qurratul Uyun. Hatam dari ada budi-budi. Keng tak abine, tak praktek sekali. Reng budu bisa mulai. Tak nyaman deh ya. Kalau boleh praktek kapi, boleh kaifian nah. Min qu'udin, toju, kiamin, mancing. Ini terserah sebajet nih kapon lah. Nabanya mana? Faktu hartakum anna syi'tum nih kah? Terserah ibadah remah abai renya menarpon nabanya mana ladang ekerep. Tapi reng putu bisa melai bab munakahan nih kah bab akabin. Senerangaki kita bini. Cak ande yeri nyaman cak reng putu. Onjo tak nyaman deh. Mun reng bini deh diandiin deh ya kan sini kah biasanya idza kana famuha saghiratan kanat macam-macam ponan reng budu leca no lebih reng budu jadi bab kabin bab napa haji orang budu bisa komentar mun lainnya tak komentar bab ria komentar engki jadi bisa maenga bisa mulai dari reng sandi ilmu sebab lah praktek wajar ya. Saya mare haji lah mare praktek, saabine lah mare praktek. Kulu lambak sini kemudian ceng orang berperkabinan kulu kita akabin bingung. Nerangakin apa cereng abek kita toras sana sakale. Cara rumah tangga abek kita rumah tangga. Untuk ngedepi reng bine secerewet abek kita ndik bine. Jadi nang repot. Ya bismillah kate-katane kapon. Berdasarkan anoto survei deh to keng praktek ada iya praktek sobung karo langgaran masuk kena kewe praktek la ilaha illallah tanya tidak maji tidak Pak Mupit mon bebab ya ada mon dia ada ke tapi mon dia mak saya berde jebab nih kamu masuk kena kabin mon dia cek bagian cepu mon dia ya bagian cepetani pupu ada ilmu mon dia mak ya Allah ngaingan semanko namun neka kira bacet larengkon apa boleh ada boleh ngecok bokang gua la ilaha illallah wah moro ojeng waji pahala kebine ku tak pada laki ya ada ilmu aja tak masuk dah ukur dia ada jeneng Qurratul Uyun dia ada dia mon ngampul dah remeh tak tahu mon cerewet tak tahu cara nah jadi beda ilmu nakapi masih akabin siling na biasa nih tapi bentun ibadah nika paham iki taib la ilaha illallah pertama apa sunnah asolat 2 rakaat marena tawaf nomor 2 sunnah kangkui imam atau orang siapa jamun farid ngangkui sutroh saya nomor 3 dari hadits nika apakah sunnah masuk Ka'bah Kanjeng Nabi tanya kita sahabat Abdullah bin Abi Aufa tanya ki ada khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah apakah Kanjeng Nabi ketika tawaf nika masuk ke Ka'bah faqala la berarti masuk ke Ka'bah nika tak termasuk jadi rangkaian daripada tawaf umroh atau haji karena Kanjeng Nabi tak masuk cek sakengah Kanjeng Nabi setiap tawaf masuk ke Ka'bah ya otomatis berarti masuk ke Ka'bah jadi rangkaian termasuk ibadah termasuk apa rangkaian ibadah haji atau umroh tapi Kanjeng Nabi ketika umroh kemarin atau tawaf tak masuk Ka'bah balik langsung sholat 2 rakaat ngakui wa ma'ahuman yasturuhu bada orang senotopen Kanjeng Nabi dari orang dari manusia takwa ilebeti orang lain
Nah berarti saya sunnah engki penika napanya mana semarena tawaf apa jeng 2 rakaat ning makom Ibrahim mun bisa, mun tak bisa ning tempat kamma abeuy pokon anya mah Masjidil Haram. Kemudian sunnah menggunakan sesuatu orang ataupun apapun untuk sutroh penghalang antara aben ben kiblat cek sampai lebih dari senapa telo dira. Naam. Si nomor telok dari hadis nikah tak sunnah hokoma masuk ke Ka'bah setiap mare tawaf tak sunaki masuk ke Ka'bah karena kanjeng Nabi marena masuk Ka'bah marena tawaf nikah tak masuk deka Ka'bah. Naam. Tapi kanjeng Nabi pernah sesekali sholat tak pakai sutroh, tak pakai napa ke jidar, tak lurus ke tembok. Yusolli bimina pernah sholat yang Mina ila ghairi jidarin tak semak ke tembok, tidak menjadikan tembok sebagai sutroh. Maka para ulama memaknai kata-kata bi ghairi jidarin tanpa menghadap ke tembok nika di sini kemungkinan ila qauluhu ila ghairi jidarin ai ila ghairi sutratin qalahu asy'. Menurut pendapat Imam Syafi'i kemungkinan dina kanjeng ada tembok tapi kemungkinan kanjeng Nabi ngangkui sutroh keng setek ketela napa beto napa selain tembok. Pernah kanjeng Nabi sholat yang Mina tanpa menghadap ke tembok, tak semak ke tembok, kemungkinan ngangkui sutroh selain nih pendapat Imam Syafi'i. Kemungkinan maknain se maksud se ghairu ila ghairi sutratin aneka kemungkinan kanjeng Nabi pakai sutroh selain tak ngakui tembok tetap sunnah. Jadi kata-kata neka tak nguguraki deka kesunahan sutroh seneka maksudnya. Sekalipun Nabi pernah sholat ning Mina tak semak ke tembok tak nguguraki deka kesunahan menggunakan sutroh. Berita telok, beda hukum telok dari hadis ini kah? Sunnah apa aja yang kemarin tawaf ngangkui sutroh bentak sunnah masuk ke dalam Ka'bah. Orang masuk ke Ka'bah ini orang pelean, orang-orang tertentu tak sekapin orang masuk ke Ka'bah. Bagian kerajaan atau tamu-tamu negara, presiden, ya, atau raja masuk ke dalam Ka'bah. Cuma nikah tak termasuk tadi rangkaian ibadah haji atau umrah. Paham iki? Kurang lebih dengan nikah mater mau ke bertepaan bener-bener termoga tadi ilmu semanfaat barokah. Jadi cak sampai apa jeng neng lencilan orang, malah tak lebih di orang. Mon sambil ngakui sutro sama tembok ke lebih tiba, padahal sama tembok tambah cakep tahan. Tahu sangot cak sini ketok pun tahan sini ketok. Bi tanang maksa keket mulai temu dok sobat dok kah bedai iya bi tanang ki maksa bay beri jotos pak jotos setan berarti aja utak ngambek marina baca kelak nak kayak kita lemah sih tak nyaman banyak orang mek nokol ban kita enjak keng megena. Kelak kan kok ledai ya ban gimana enjang kok takok ke ban kok tak bengal kok megena seboran kak seboran tak sengaja kok oh ya wis mah jauh setia lama pong ya ada orang waduan enjak keng megena kok keng megena boleh cok dolili mun tempat emosi pak jotos ongku mbian sunnah setan mati bon apa beri ongku ya raja endisa. Mantar moga tetel masih manfaat ya kayak campuri aja ini malah tak stres ikut nyakut dek kerlangker bareng ngaengaan kana ya Allah zaman jahiliyah ya ya Islam kengki buru dateng aja la ilaha illallah kocak normal tak pati normal la ilaha illallah ini nyaman tuh tinggal bedor ji lah kan ada sende aman masih tak selebaran aman
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah hasbi, Allah hasbi. Ya Allah, kadung nyar ngelanyar colok sini kagolopai. La ilaha illallah, mantar mau kepada depak ke Makkah Madinah insyaallah. Engke mantar pola boreng. Anu, sak pengajian kulak guru sing ngaji kulak kurek. Bocah lu umur kabeh bingko monggo pompama. Bodher heng soki betelebon. Pokon khusus sing ngaji kulakku. Pak umur siapa tahu. Pola bodher heng empon bodher heng tak neng jolon tak jo kejian pola judu ke kula umpama. Bocah lu umur sing ngaji kulak gurah. Oh, Masya Allah, iki mentir muka pada lancar cekian insyaallah. Malah bisa praktek. Mun tak praktek, masih pentre kata apa belai. Bireng putu je belai. Hajar Aswad pada dina, Makom Ibrahim pada dina. Orang putu bisa mulai kibab akabin jadi ya boleh. Seneka. Aduh apa ya? Lek telek. Tetak dia. Kita praktek budget. Seduna monoto pentar anu nato kayak teori. Nek praktek balai bisa butuh. Lo telo kale. Pengalaman engko. Ya, termoga titil masih manfaat. Amin. An Ibnu Umar wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil filun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma salli أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ده كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره فلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين فاتحة حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين
ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عاقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فقر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وابن قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روحي قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخيه طاهر ثم قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفورهم ثم المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى روح حبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر بن محمد قرسي والحبيب شيبة طبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانير والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب عبد القادر بن السقاب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب زهادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب حسين بن هدينا حامد ثم صاحب الحول الحبيب أبو بكر بن عبد الله المهضار وأولى وأصولي وفري والحبيب عمر المهضار والحبيب محمد المهضار وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافع وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كي هجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روحي كي هجي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحي كي هجي معروف عارفي وأصولهم وفرهم ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمرنا أمر الدنيا والآخرة وأن سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم أن سبحانه وتعالى يطيل أعمارنا في طاعته ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكامل حسن خاتمة حسن سابق عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين ربنا